Opisyal na ning binuklat ng City College of San Fernando, Pampanga o Ccsfp ngatlong Intramurals 2026 inyang May 11 king City Gymnasium king kilob ning Civic Center Compound. Mitipon-tipon la reng estudyante o reng aslag ning balen para king pamamuklat ning banwa na selebrasyon nung nukarin bidding sports competitions at cultural events. Iba't kareng apat na clusters akakatawan kareng niyayaliwang departamento ning kolehiyo. At inyang temang aslag, sala ning pamisan metong, salang tagumpe ning balang metong kapag nasaning aktibidad na pasiknangan ning camaraderie, teamwork at sportsmanship at school spirit dareng estudyante. Agpang kang Ccsfp Sports Coordinator Mark Jan Songsong, iya mo talento king athletics ing papakit king intramurals nun maging social responsibility kapamilatan ning panyulong ning sustainable development goals o SDGs kalupan ning health at well-being, gender equality at social inclusion. Penimunander din ang Acting Administrator Aileen Villanueva at Vice President for Academic Affairs and International Engagements Dr. Melanie Viloria Briones ing opening program kaya bereng pilang opisyal ning city government bilang suporta king annual event ning kolehiyo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, king Balen Susuyo.